amon nagakwak man ng dita bangir ta kinatungtong ko dagi putot ni Robin ta problema nabuntis na gayam dati anak ni Marites. Ano nga Marites? Dahil amam di nakakuha di dita likod. Tapos, ti problema, kung na kano dito anak ni Robin, han nga iso na tinakabuntis, han nga iso na ti ama. Kat agayam da nga rod. Kat kung na kanyada, dahil ito'y gamit ti problema ti ubing tata. Nga immature ti panagpanpanunot, handa nga panunutan, iti consequences, iti action nga aramidin da. So nga kunak nga, anya ba ti gapu, apay nga kunak makan nga sikat ti tatang ti ubing. Ti ko na. Imposible ka no, nga iso na ta, idi kwa, kagudwa lang kano ti kwa. Kagudwa, katas ano ka lang mabuntis. Kunak nga, saya agad ang iti nga ubing. Kat kunak, amom, hanot nga bumkas lang nga bumbiro dahi ta, kunak. Nga no, adati apoy, kat pinmugsit jay tubo ti bumbero, matay jay apoy. Amon ko na, no dayta tubom, pinmugsit, sigurado si bibiyag dayta. Si bibiyag dayta. Pinmugsit di, no pinmugsit di ay, adati mabiyag. Regardless no kagudwa, uno buo, ang buntis. Siya mo na 1/4, uno 3/4. 1/4, 3/4, 1 whole. Talagang ang buntis. Sa kunak ngay apo dagiti ubing tatta. Maminsan gamin, kunadang ay ayam. Anda nga panunutan jay consequences iti resulta iti no after ti aramidin daan niya nga ti amom di ay. So kunak ngay apo. So ang padulong ka. Ngun si kalakay, hanggang nga aging lalaing. Kasi, no kasla ka nga bumbero, hanpay lang nga nalukatan jay giripo, pumugpugsitan. Isa kumanan tinapanan ti tungtungan, sabali ti tungtungan ta. Isungod na kayo nga ubing, jay bagbaga, tarimaan nyo ti panagiskwelayo. Tas sumangpet tumutlaan day taal daw. Nagiskwela kayo nga nasayaat, aging bumbiro kayon tumutlaan. Kaya mabalin kayo mat na aging pulis. Nung aging pulis kayo, nga basta-basta nga agpaputok kayo manan. Maging responsable kayo. So again, eskwela, kanyang kaibagbaga day ta, agiskwela kayo.